pridev od kamena, kameni vrhovi kopaju. Onda isto tako, drugo recimo, although the ocean contains over 90% of life on Earth, it has fewer species. Species ili species, kako izgovara. Podsjećamo se da je to ista ona imenica koja ima istu i jedninu i množinu sa početkom decembra. I species is, species are. I pošto je to brojiva imenica, morat će da ima fewer, pošto je fewer, the fewest. Sir Alexander Fleming, with a team of doctors, was, B je odgovor, the first to discover penicillin. Was, zato što je with a team of doctors. Sir Alexander Fleming and a team of doctors bilo bi are ili were the first. Međutim, pošto je with, onda je on ostaje u jednini, to je onaj. Sećate se kad smo pričali, Ben and his dog are here, Ben with his dog is here. Onda, she gave up painting a few years ago, to je jasno, jer tako to je kasnije u tekstu, nemamo šta. Do you mind sitting next to John? Sitting, Gerald smo rekli, jer mind, jer tako znači da se ga već prilike sela ili preplanirala da tu sedneš ili sednete i bit će Gerald. Would you mind if I sat ili will you mind if I sit? To bi bilo nešto drugo, ali ovo je moral again. The most famous public building conceived by F.L. Wright is Guggenheim Museum in New York. Rekli smo Guggenheim Museum, muzeji i sve ostale institucije koje počinju vlastitim imenom neće imati člana. Jel tako? Rekli smo Westminster Palace, rekli smo Westminster Abbey, Buckingham Palace, Windsor Castle, McDonald's, Carnegie Hall i evo ga Guggenheim Museum. In American and Canadian university, attendance is taken on a regular basis. A bi bio odgovor, on a regular basis je fraza praktično i to se posebno učinu, tako ne možda učinu. To je to. What you are accusing me of is a lie. B bi bio odgovor. What you are accusing me of bi bila ona subjekatska rečenica. Tako imenske rečenice, ovo je sada subjekat, celo what you are accusing me of, a onda je is a lie on an imenski predikat. The acoustics of the Sydney Opera are, among the best in the world, are, mora množina, acoustics pripada onim imenicama koje su samo u množini, nemaju jedninu, znači glagol mora da ima